ga o bereke ga o ne monna ga o ne mosadi o no ba motho fela o ka se tsogile o tsebile nto ba reng ke sefo bophelong ke re ya mmereko wena o tlo o tsebe gore sefo e gona nyala mosadi o nyalwe ke monna o tletle o tseba gore nto ba reng ke sefo e gona mo lefatsheng o palela ke go enjoya lenyalo la gago koloi ya gago mmereko wa gago nto ngwe le engwe ye o neng le yona o palela ke go e enjoy o llela sefo ge ba etswa bophelong ba gago ba sepela e re morena ke a leboga ka baka la gore modimo o tseba se se fitlhegileng modimo o tsenela dikopano tše batho ba ba reng ge ba kopane ba bolela ka leina la gago wena ga o tsebe baka ke a letama ke ba gamang Masima mama ka leina ke mang Angelina. Angelina le bone le o ka re le dira tšela tša maloba alright ditaba pele le ka re beela tšona malome ka kapa ke nagana gore o swanetše o ba fe mantšu a mabedi a mararo a go latela a go tseba gore ba latela melao ya kgašo jwang ba neele yona malome ka kapa
a re leboge moremi, a re leboge le go amogela baiti ba rena ka fa dipitšeng tše kgolo. Ba gešo le gorogile lenanego la pitšeng tše kgolo. Nna ke nna ka kapa radio, ke ngaka moremi ka mo ke malefo ka fa ka mola ke la kima kua, ke bona ba netefatšang gore mafaratlhatlha a rena a sepela gabotse. Number one, re kgopela re difounu a di beng silent. Sa bobedi, re kgopela gore re seke ra bitša maina a dingaka baporofeta le dikereke mo moyeng ge e ka ba go ile go a diragala gore le ile la ya ngakeng a eno ba ngaka tsoko, moporofeta e be tsoko, kereke e be tsoko. Se sengwe gape ba gešo re kgopela gore batho ba arabe dipotšišo tše re di botšišago, re seke ra go botšiša wa re hlalosetša. Se sengwe gape re kgopela gore batho ga ba seke ba ntšha mahlapa mo moyeng, ba seke ba ntšha mantšo ao a lomelago, nke lentšu le lengwe le lengwe le le tšwang mo seyalemoyeng le ya ka gare ga tsebe ya motheeletši le dule gabotse, ka lebaka la gore seyalemoya sa rena se theeletšwa ke batho ba bagolo le ba bannyane. Gomme lentšu le lengwe le lengwe a le re ge le goroga ka gare ga tsebe ya motheeletši le fitlhe le dule gabotse, le nabe maoto, le seke la ba galakela. Sa mafelelo magagešo re tlile pitšeng tše kgolo re hloka thušo, gomme ge motho a hloka thušo o bolela nnete. Nnete e ya thuša, nnete e ya phološa, nnete e dira gore motho seemo sa gage se fetoge. Ge o ka re ge o e ya ngakeng kapa o e ya kae wa fihla wa bolela maaka, ba tlo go alafa dilo tše di sa go tshwenyeng, tše di go tshwenyang tša tšwela pele. Ngaka moremi o mo o titimile boroko bošego ba lekgono, ge e be e le o mongwe nke be a rometše ba bangwe ba šomang le bona re ke tla theeletša radiong, jwale ga a dire jwalo, o a tikuka gore ka baka la gore o a tseba gore pela e hlokile mosela ka baka la go romeletša, gomme o a tetlela gore a tle a tekwele a seke a kwa ka mabarebare. Jwale ba gešo ke tlo bapala setsopolwana fa, mme wa ka ge o ka kwa setsopolwana se ema, o nape o tsene ditabeng, maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši, ga a mantšhwe felo le seyalemoya se. Motse Community Radio Station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši. Maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši, ga a mantšhwe felo le seyalemoya se. Motse Community Radio Station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši. Non forma da notte che era lucia. Oh yes. C'è la pelle mo. Khanse ka ona re khanse ka ona ke to ba lo ena ntilo chaisa. Ba No ga lo sina ka mo studio ka mo ke tla manta ka ba le go rone le pota ra lukisa. a ke go ba go se po. Femino we. A ke go a ka se mo tanti ke go le mo forma tala. Hi dear. O tšhelleditše ke le ka morapotsekwane ka disenya re tla patele ke namela ka pula ke a e foloa gore ke a e namela ke a e foloa nna le banyana ba tare ba lethe ka re mosenya re tla patela Bueno, da. Ya. Ke go a ke go ba go se po. Tanti ni ba. Don't know about MCRS FM. ya motheeletši re a leboga, setsopolwana se sile se bapadile. Ba gešo jwale re tsena ditabeng, a ke tsebe moroka mohlomongwe goba ke die jwang ka fa. ya a re tsene ditabeng malome ka kapa se ke nyakang go no se fitlhiša go batho magagešo a re reileng gabotse pula ye ka mokgwa e nang ka gona ntle le dipula ke nako ye la išoro magagešo ya gore bana ba borena ba fele ka lebaka la dikotsi mo ditseleng. A re lekeng go no reila gabotse re fokotšeng lebelo a le nyakege magagešo ke nako e thata gone jwale
ge go e tla poleke tša dikgwedi tša go swana le bo December so go nyakega gore motho a reile ga botse kudu le ka tšona dipula tše e note ke e tla mo tseleng mma gore na tla le tšona ditaba re dikwe. Ke a dumediša mo dipitseng tše kgolo, dumediša tate Nkakapa le tate Moremi. Robele. Nna ke tlile ka kopela thušo. Nna sentse go tloga kgale from bo 91 ke no sokola, ke no bajwa, ke ya dipetlele, ke ya mo dingakeng kore dilo tša ka a di loke. A ke ya sepetlele, a ke fihla sepetlele ke a robala and ya ba ntlhaba di-drip kore ke no oma, matsogo a no oma, di gana go tsena di-drip tsela. Then go fihla ba n-discharge ke boa ke ya bathong ba baso le gona ba mpotša gore ke tshwenya ke badimo. Dilo tša ntshe ke a tsamaya mo bathong ka moka mara a ke fole ke no tšwela pele. And then be ke na le motse Mmanapiana ka thota ka tla ka dula mo ga Matšhipsane. Jwale a ke fihlile mo a namola lapeng mola le gona a gone bophelo. A re robetše o tsamaya selo mo godimo ene ra se kwa le mošito ntweo. Tšatši le lengwe ntate o ile a no tšea stepisi a re o nyaka go se lebelela ke re wena jwale o re ya kotsi. Ba tsoga gape ba tla ba fihla mola ba e bolaya. Go tloga mo nna a ke phele gabotse. Ke no dula ke bajwa ke ya sepetlele ke boa ke ya mo bathong ke boa a gone bophelo. Ke no dulela go bajwa right through. And then a ke ya mo bathong ba fela ba na mpotša gore ke badimo santse gore ke ye gae and batho ba kwa gae ke kgale ke ba botša a ba nthuše ka selo. A ke re jwale ke tšwile ka lapeng ke nyetšwa ke sa le ngwana ka kwa gae. A ke ba botša a ba di latelele. Jwale ntwe nna be ke kgopela thušo ko lapeng la ka. Bana ba ka le bona ke ne 2 ya bannyana le bona a ba kere banna go no dula mo gae le go bereka ba bereke gabotse bona o bereka tšona tšela tša go swara matogotogo. Jwale a gone bophelo and batho ba ko gae bona ke try-ile gore ba nthuše marago a ba nthuše ka selo. Jwale nna ka ba ka re a ke no di kuka ke ipitšeng tše kgolo kore ko lla maybe nka kry-a thušo. Gone jwale a ke tse gore ke tšona tše tša badimo di ntshwenyang gore ke dilo tša batho kare ka ma ke ya ka mo ba re badimo ka mo ba re ke ne dilo kore a ke tsebe gore seemo sa ka se mo kae. O bajwitše nako e telele. Ke kgale. From 91. Go fihla le khono. O tsena sepetlele. Ge ba re ba fakela di-drip di gana go tsena. Ane ka nako ngwe kgwetša ba re a ba bone selo ane kgwetša ba ntšea mo gae ke sa te tsebe ba ntšea ka ambulance. A ke fihla sepetlele ba ntšhe ba re a ba bone selo mara ke tsamaile ke sa tepone. Gore ke makala. Wa bajwa molato ke mama go ba ba hlogo go ba ba mala go ba ba maoto wa thibana go diragalang. Kore ka moteng le gona go a baba ane le hlogo ene ntwe e leng ka kudu kore ke a oma leoto le a oma kgwetša ke palela ko le kuka le a oma leoto le and then le mo ditorong a ke lora ke no bontšhwa ke tsamaya ka gare ga metsi ke lorišwa ke tsamaya ke ile ka bontšhwa ke tsamaya le mamaka a re o nkeša thasong re nametše koloi. A re tshwantse re fihle mo ngakeng eo koloi eo ya senyega ra ema ra fologa a re fologa ra re tsamayeng ka maoto a ke ra se kgolo mola re yang batho ba la ba ntemelela mara nna ka bona ke šetše ke fihlile ka kwa ngakeng ela lebile ba nkapešitše dituku ka tsoga. Gone jwale ke a hlobaela boroko a ke re ke a robala ke robala a go itla boroko ke boroko ba ditoro fela ke no bontšhwa ke tsamaya ka gare a dithoga ka metsing
kore ke boroko ba ntshe bo ke bo bonang fela. O re go ne nako ye e leng gore o kgona go ba bua ba go biletse ambulance o se ke wa bona selo ka nako e go be go diragetseng ka wena o a idibala. Kore ke a tlhakatlhakana go ke sa kgone selo ke tlhatša kore melo ke sa kgone selo bone nkuka ba nkiša moo mara ke fitlha sepetlele ga ba thoma ba nchecka o ne o kwa ka moswane ba re bona ba bone selo mara ke tsamaya ke ile ka tsamaya a ke sa tseba gore ne le 2023 gana moo tsamaya ka ambulance kore ke tlhakatlhakane ba nkuka ba mpea ka kua ga ba fitlha kwa ba nchecka ba ntšhela di-drip ba re ntšha same time ene ne le bošego ra dula mo dipankeng le mokgalabje ka tšwela pele ke tlhatša mara ba ndischargile kore ke kgotsa gore why ene ka nako eo ke a krempega maotwana o omelela le matsogo forogo ra namela ra boa napile ngwane wa ka wa bobedi a rawa mama o ka se re o ile sepetlele ba fitlha ba go discharga o le so bana ba la bantšea ra ya ngakeng Tsuku a re fitlha kwa ngakeng Tsuku a re thoma re tsena mo Ndumbeng a ke sa re ke a tsena leoto le la oma ka moka ka palela ke go tsena ka mo Ndumbeng ba nkuka ka tsena ka kua lano a ke thoma ke gata fela mo monyako la oma ka moka ka palela ka re gape a ke sa kgone go sepela ba nkuka ba ntsenya ka mole o ile a thoma a tšholla ditaola a re gape o tshwenya ke badimo o ne badimo ba ga botatago le ba bo mama gago ene mo ke ba bonang ba tshwenya ka kudu ke ba bo mama gago jalo santse le tsamaye o bo ba tlhalosetša ba go phethele dilo tše ke tšona di go tshwenyang ke le ka boa a nriela ditaele gona moo ka dulanyana ka kwa nkare ke kaononyana ka tšea ngwane wa ka ka sepela le yena ga makoko ka fihla ka mo tlhalosetša ne le 2019 ka mo tlhalosetša ka re gape nna ke a bajwa makoko ene ba re go ne dutše so a re ha wa tsamaya ke tla šala ke tlhakantšha ba butago ka ba botša aowa a zange a ria mokgekolong o no dula nako e telele lebile le phetolo ke sa eo ke no fela ke bajwa ke fela ke ya mberekong fela ke ya batong ke kgopela dithušo bona next bo no gomola barute a sa bolele sengwe a no bona gore a ba nyako nthuša ene ke kgale ke ba tsebiša mara ba sa nyako nthuša jalo ao ka no rawa ra gore a ba nyako nthuša re ke no ya petšeng tše kgolo ke no di tlhalosa gore ke ne bothata ba boso a ke kgone go kweša gore ke bona badimo ba bampajušang gore ke dutša batho gore ke eng a ke tsebe ya tate o tlaleletša kae pele re e fa mme maele ke a tlaleletša o bolela nnete tšea di bolela pele sore nomelang tate ka kapa ntate Morena thobela ke a tlaleletša ka baka la gore ke kgalebele a ba jwa bjala tšwa gona mola ke thomane go dula le ene a ba this year ka June ke tše ka mo iša ape sepetlele ke hirile koloi ka mo iša sepetlele a fitlhile kua ba morosa beke ka moka ga a etswa ba itse ba rena o na le twatšo ga a na le twatšo ba mfile dipilisi ba mpha dipilisi ga e tla mogayo ano mara a go kaone le onjwa ja a go tle go laetša gore twatšo ele ba e bolelang nka ra se yone ke mo ga ke tshepe gore ke yone ke gora le nna ke so ke le pilisi ke dire selo mara jalo tšetša ke tšetša gore le ga enwa pilisi le ga re no o ya toilet tšhela tša ke marong mara go kwang tša dintšhane ka moteng nkare ke dipolwapolwane tša nthwele tša dipudi bjano ke mo ke sa kwešišego mara motho tšwa pele ka bona dipilisi mara still tšwela pele ka bophelo a yone
ke ntho e ke e bonang le nna gore no bjalo mo tshwanetse fo nyaka ntate Moremi a tla re solsetse mohlomong ka tla a kgona go thuša ebile gore sepetlele le tsona ba di bone bono bona ka re ke twatse ya ntho ya tlhako ora ke twatse ya badimo ke mo re sa tsebego. Okay. O na le bana ba bakae le mama? Ke 4. O na le bana ba 4. Mola mama a thomang go bajwa o bile le bana ba bakae le yena goba dilo tše di hlagela e le gore mama se tša feditše ka bana ba ba bane goba mengwageng Se tša feletše ka bana ba ba. Alright. Okay. Di feletše taba tša lena. ane le o ngwane wa ka o a se a tsena gabotse sekolong wago be bone o dula ba re bitša sekolong mehle ba re ba ngapana sekolong ke no dula ke ya sekolong ke ilo seka le yena ke mo kwešiše šo ka ga ya re bolela le yena o no ya ka mo gore a ke kwešiše ka ga yena maabane wa maabane ba re biditše ne ba tsweletše sekolo maabane ba re biditše ba re ba ba kirile ba swere dithipa sekolong. Bana ba? Kore o re thipeo o e swarišitše ke tšhomi ya gagwe ene be go lwiwa moo ba e bona ena le yena. Jwale le yena šo o na le bothata ke kwešiše ka ga yena lebile le kgone o tsamaile a ya a ke re ba re biditše bomma go bana bao ka ra e bona thipewe and then a ba hlabana mago ngwane wa gana tshwarelo a re yena o ile o bula molato. So o ka mmotša ka re a ke re tšhomitše tša gagwe di tšhabile gwa šala yena o ba re wena ka re thipe re e hweditše mo go wena o ra gore wena wa tseba a re na thipe ba ntshwarišitše yona. So nna le kgone ka mmotša ka re wene tsa mo te tlhalosa a ke re a o tsebe selo o a tšwa maphodiseng le kgone ba tsamaile a nnoši so a ya go te tshwariša le kgone a ba tlhalosetša ntho engwe le ngwe ba re aowa a e šetše e le so tlogela bala ba bule molato na pele re tlatla re e bone re e solva jwang. Le yena o ne bothata yena o o ntshokodišitše ngwago ka moka e be a sa tsena gabotse sekolong e no la e le tlhakatlhakana le yena a ke tse gore bothata ba ga keng. A ke dire song o ne mengwaga me kae bafo? 15. O na le 15? O tšwa police station ka nnete go te tshwariša? O fihlile kua wa reng? A ke bitlile kwa ka ba tlhalosetse re go diregileng. Go diregile eng fanaka? Awa re bitlile kua sekolong re fitlhe kwa sekolong ne go ne mošimane mongwe a bethile ngwana borena fa re fitlha kua mošimane la ga re bona o thomo tshoga ra romela mošimane mongwe gore a molate a mmotse gore na ra tlela yena and then yena na šetse a romile motho gore a bitše abutage a e tla ketima a lata ngwana la ga ba re o tshwenya ke bomang a šupa nna le tšhomela yaka and then nna be ke le kgauswi le ena mošimane e tla kwa go nna nraga mo lethekeng a mphuša thipela be ke e beile mo tereme ka ke kuke ya ga e bona after a nkitimiša ka maswi ka rena ke montšhetša thipa ka tšhabela ka ofising ke ge ba tlo thomo founela batswadi gore ba tle ba e solve. O thipe e tlile le wena? Ke ao monna tsamaya le rena. Jwale e dutše jwang fanaka mo thekeng la gago? O ntshwarišitše yona na tšela ya Makuleng a re a nyake o tsena le yona ka mo leshopong and then gore o lo mmoetse pele mošimane ola buta gore o ile a re ga a fitlha o le na a šetša seile ka Makuleng and then nna be ke e swere mo go nna. Alright. And then gore ke e beye mo ke bone gore nka e swara bana ba sekolo ba tlo e bona ka re ke tlo ke e beile mo ke e thibele ka drivebag. Beile ka kanswa thipa gona? Ke golo thipena. Ke golo ne? So wena go no ba o swere thipe be le nyako riang ka yona thipe? A thipe mošimane o tlile le yona go tloga ga matšagalala ke tse gore na e le riang yena ka yona fela a kwa re ra phuti ko ena a re o tsamaya le rena. Alright. Wa tse gore thipa e tsene sekolo? Ene wa tse gore thipa ya swanela go ba mo ngwana sekolo a leng gona? So bophelo ba go swara dithipa ke kgopela o tšwa ka gare ga bona. Wa nkwešiša bafo? O sa le monyane kudu o ka tlo o kitima tabeng ya maphodisa gore wa go te tshwariša. A re emele gore batho ba tle ba le dike sekolong nnete a re hlompheng sekolo.
a re tšeeng sekolo jwalo ka moago o e leng gore o ka go aga o a go tlišetša bokamoso bo bokaone. Ge motho a swere thipe e kgolo a re go fa yona o e gane gobane gone jwale ge e le gore gone o a neng molato re bala wena ba kry-ileng thipa mo go wena a ka no e phele gare yena a se ya gage ene wena e ya go go swanela ka gore re e kry-ile go wena ene potšišo ke gore thipa eo e kgologolo eo e ya go dirang sekolong ene e tsene ka mang e tsene ka wena ene wena ba go betha ka maswika o tšhabela kae go principala go o fihla o swere thipa gona ke e kakang ke e kgolo principala ga a fihla o nyaka ngwana a bone dibuka not thipa so bafo lefase le ngwanešu le boima thata mama go a sokola tate wa sokola sekolo sona se la go lewang go sona ke sona se ka dirang gore ka lapeng la geno go tle go be le moago go be le dijo go be le di-party go be le menyanya lapa lela la geno ke wena o ka tlang wa le tšhentšha wa le beya gabotse tšhentšha bophelo bafo lekgotla leo leng ka gare ga lona e tswa ka gare ga lona leboga modimo gore ba lekile go go foša ka maswika a wa hlaba ngwana motho bophelo ba motho a se selo o ka no re uma motho ka thipa a wa betha leswika a hlokofala o bolaile ko wena wa nkwešiša so o se ka nyaka go tsena ka gare ga dilo tše e leng gore go sasa di tlo go palela mfanaka wa nkwešiša gone batho ba bang mo bophelong mmereko wa bona ke go destroya bana ba batho go destroya bana ba batho a se gore motho o tlo go loya ka setlhare fela le ka maele motho a ka go loya a no go fa maele a gore no a re tsamaye re ye go itia motho ge le fitlha kua la bolamo wa nkwešiša so go na le maele a mangwe a sona bafosa wa e bona so ka kgopelo mfanaka lebelela bophelo ba geno a bo swane le ba ga Makhi a bo swane le ba motho lapa la geno le swana le nnoši ene lapa la geno phetogo ya gona e tlo fetola ke buka tšona buka tšeo di swarang everyday o ya sekolong ke tšona di swereng diphetolo tša lapa lela la geno modimo o mo rapelang o ka mo morago ga gago ka mo dibukeng ka dikarabo di ka mo dibukeng ka di no nyaka wena o tephe nako gore a ke tsene sekolo mengwaga e meso ke fetše sekolo se boima le ge o feila tsena o tlo no feleletša e le gore wa fetša wa ikwešiša ya tšatši le lengwe mfanaka o tlo ba abuti o tlo ba malome o ka ba rangwane o ka ba ramogolo wa ikwešiša e ba ramogolo o e leng gore o ka tla wa kgona go fa batho maele a mašapo wa nkwešiša bophelo bo boima mfanaka bo boima thata kudu ebile ge o ka re o gola wa kry-a ga geno e le lapa le e leng gore ba sela ka le ledutlang ge re re motho o sela ka le ledutlang ra gore motho o kgona go robala se aja ra gore ngwana o kgona sekolong a se uniform ra gore re kgona go robala re beile dipakete o robetše mo pula e neela gona mo nako nngwe ga re robale ka lebaka la gore metsi a no tsena ka mo ntlong then go sa sago go isa re ya sekolong o go lebeletše mola sekolong uniform ya sekolo a ene label re no apara go swana ka mokana ga rena ngwana mogumi ngwana wa mohlaki re apara go swana ka lebaka la gore re nyaka gore ge re le ka mola re be bana ba sekolo ka moka e se ka ba gore o ga gabo go neng o la ga gabo ga go neng o nkwešiša so direla mama favor ya gore o tsene sekolo o focuse dilong tša gago tša sekolo and then o tlo bona o tlo ba right mama o a bajwa o bajwa ka nnete a ke gane badimo ne badimo ba ka ba gona go wena ka mokgwa ba go bontšhang bothata bo bogolo ke gore since from 91 o bajwa nna ke belego ka 91 ge e sale ke belegwa o bajwa go fihla le kgono ebile ke bolela le wena ke nnao mmele wa gago motho wa go ba le badimo ga a šite motho nako nngwe o ka tšea nako e telele o gana nneo ye badimo ba go fang go fitlhelela
go tswelela bolwetši bo e leng gore mo go wena bo thoma go fetša mmele. Ka nako yela o nyakang go araba se badimo ba reng o se dire mmele wa bajwa. Kene o tsebe gore thwaso ke ntho nngwe e leng gore e nyaka maatla, e nyaka mmele wa maatla. Gobane thwasong go a berekwa, thwasong a go robalwe, thwasong go boima, go nyaka mmele wo e lego gore o eme gabotse. O lorile ba re o ye go thwasa ga mokete. Kheresho motho wa go ba le badimo ba mmontšha mo a yang go thwasa gona. O tsene sepetlele, di-drip shifa gore di ganne go tsena, ba no go botsa gore a ba bone selo. Sepetlele a se gore a ba bone selo. Go ba ka re ba go check-a ba kry-a ile gore mo ba solang gona mo gongwe a kere o tsene sepetlele ba nagana gore mo gongwe bothata e ka ba leihlo, ba re ba lebelela leihlo ba le kry-a le le gabotse, ba tlo go botsa gore leihlo la gago le gabotse. A se gore a ba bone selo. Ge ba ka re ba lebelela teng ba kry-a ile gore teng ya gago a ba bone selo, batho ba modimo ba tlo re no mogodu o sa le gabotse a re bone bohlokwa ba gore re o kgwate. Motho wa go ba le badimo o ne go thibana, motho wa go ba le badimo o wa, motho wa go ba le badimo o ne go opa ke hlogo, fela ge a fetša go kry-a ditaba tše ba mo fang tšona e ya tsamaya, ga e nyake setlhare. Motho wa go ba le badimo o ne go tshwenya ke ditlhabi, ga a fetša go bolela le batho bao e lego gore o rumiwa go bona di a tsamaya. Motho wa go bolela le badimo o ne go tshwenya ke teng, then ge a fetša go thuša motho a mo fa mabaka ba reng a mo fa ona, teng ya gona e ya fola. Bohloko bo bongwe le bo bongwe bo botlang mo mmeleng wa motho wa badimo, ga a fetša go ntšha ditaba bo a tloga mo go yena, a bo nyake setlhare, a bo nyake pilisi, bo nyaka gore a ntšhe se a rumilweng a sona. Ga ke na bothata ba go ka go thuša le go šala taba ya gore wa e go ya sepetlele o sa kry-e gore o tshwenya ke eng. Ga ke na bothata boo. Ke na le bothata ba gore motho a ba bua se ka tseba gore o bola ke eng. Ke na le bothata ba gore motho a tsene dingakeng a etswa a sa tsebe gore o bola ke eng. Badimo go mengwaga ye ka mokana ga yona ge e sa le nna ke belegwa go fihla le kgono wena o bajwa, nke bo ba phethetše le ge nke bo tšere 6 months go ba ngwaga, nke bo fodile. Badimo pholo ya gona ke go responda go se ba go kgopelang sona, and then ke pholo ya badimo. Mmele wa gago mama ke tlo go thuša ka ona, e seng ka go go thwasiša. O ne mo badimo ba go bontšhitšeng gona, se ke wa tshela taelo ya badimo ba gago. Nna ga ke alafe mmele o fole, ge mmele wa gago o fetša go fola o ye mo badimo ba go bontšhitšeng gore o ye go thwasa gona. Nna o tlišitšwe go nna go fodiša mmele morago ga gore mmele o fole, gomme wa sepela wa mo badimo ba gago ba go bontšhitšeng gona. Ate go tla sa ko bereka ka Groblersdal a ka tla ka Mokibelo Furugu re tla be re tseba gore mama o bola ke eng ka lehlakoreng la Sekgowa. Go sasa ga e tla ke tlo mo lebelela nna, ke tlo le botša gore nna ke bona eng mo la go yena. A ke nyake o dule le molwetši a gae. Ke bolela ka mehla le ka matšatši ke re batho ba gabo rena nako ngwe le tlo re dingaka ga di alafe ka lebaka la gore le re fa balwetši ba šetše ba fedile, then le nyaka gore re dire mehlolo le mo go sa kgonagaleng gona. Go ka lebelela mmele wa mama o kgona o bona gore o fedile, o kgona o bona gore o šetše o jegile, fela re ya go leka gore mama a fole, cause le mmala o ka hwetša e se wa gage. Ke wa gago mmala o mama? Yeah. So ge mmala wa motho o fetoga, o tsebe gore motho ka bo yena go na le bolwetši bo bo leng gona mo mmeleng wa gage, ene bo na le matšatši bo le gona mo mmeleng wa gage. Wa ikwešiša? So gone jwale nka se re bothata bo bo leng mo go mama e ka ba ditlhologadi e ka ba eng, ke sa ya go lebelela gore bothata bo bo leng mo la go mama ke eng.
nna ke thaba kudu ge motho a ka ya sekgoeng a lebelela bare dilo ka moka di right ke a tseba gore jwale go šatše nna ke department ya ka ya gore ke berekane le molwetši akere so ka ge le tlile mo radiong a gona bothata felo ke bereka le di-doctor kua ke a referela nna ke referela bona molao wa bona a o dumele go referela rena ke policy ya bona so nna ke ngaka ya setšo ya go nyaka go bona batho ba fola ke ngaka ya setšo ya go nyaka go bona mathata e leng gore batho ba gahlana le ona ka mo dipetlele ba feleletša e le gore a loka re lapile ka gore motho ga a tsena sepetlele ba re ke mangaka a setšo motho o tswa go nwa dilo tša mangaka a setšo that's why a hlakahlakane so ke nyaka go bona mama o fola a ke ko bose ka mokgwa o leng ka gona so mmele o ya maemela ko wena o ka te thušang gore mmele o kgone go fola ene mmele gore o kgone go fola a wa swanela go tšhaba go te nyaka mo mmeleng gore bothata ba gago ke eng nkwešiša mama a wa swanela go tšhaba go te nyaka no so ka ge o tlile mo lenanego le ke pholo mo ke re ya fola o tlo fola ka kgang so maubane mama ke tla mmona ke kwela bolela taba ya gore o bone selo a be a se betha sa riaengeng nko e tsene mantate maubane re a leboga prof bontši o diadile di kwagetše gabotse ge selo se kwagala se ya kwagala tate ga e le tswa kae Manapian. ga geno ke Manapian mme wena le mme lenyalane jwang Ke monyetše ka 2020 ke ra gore ka white wedding o ka white wedding le hlabišane mama o ne bana ba kae 4 wo ke setlogolo ke ena wa mafelelo o ke last born ke kwele o lelamane ore barwedi ba gago ga ba dulele ke masogana e go kweša bohloko tabeng wo o nyaka bakgonyane ga ke re jwa le mama ka nako nngwe o ka kry-a re ga o be le bakgonyane ga ne nka tlhakoreng le lengwe maitshwaro a bana ba gago kua masoganeng a se a mabotse a ke re mekgwa ya ngwana ga a gola ka gae le mekgwa ya ge a le ka gare ga relationship kowe ke maphelo a mabedi a e leng gore a kgole le kgole ebile ga a tsamaišane mme o ya sepetlele mme letlalo la gage le dry moroka ke ile ka iša mošimane mongwe sepetlele ba fitlha ba re ba motlhaba ka ntola ya go motšea madi nna le tela ya motšhininyane ola ya gana go tsena mo letsogong ba be ba feleletša ba tšea nnalete ya nnete ba mohlaba ka yona gore nnete go tšwe madi o la ba tshwenya ke sukiri ke no tsebo re mme yena ge letlalo la gage le kgona go omelela mo ebile le palelang nnalete ela ya motšhini le ba le dry ga kakang ene le omeletša ke eng moroka mo lefaseng re ne malwetši a sekgowa a e leng gore a kgona ke pilisi le gore motho a nwe metse and then ge motho a ka ba le bolwetši bo e leng gore bo nyaka gore a phele ka dipilisi mohlho mongwe a phela ka tšona mara e seng go ya ka mokgwa di-doctor di molaetšeng bolwetši ga bo kgone go fola so batho a ba tsebe gore malwetši a gona moroka mo lefaseng batho ba matšatši a go a badiwa mo lefaseng and ke ya mantši so batho a ba ithute gore ge ba fitlhile ka kua di-doctor doctor e re go yena e re go thoma le kgonle o tlo phela so ba latele ditayong tša ngaka ba fana o dia grade mam grade 8 ke standard 6 ne wa bona re šetse o phušitše nyana jwang o šetse o phušitše nyana
o šaletse ke 4 years fela gore o fetse sekolo Eh. mara ge o ka senya ke go change bagotsi ba o tsamayang le bona 4 years e tlo ba 10 years mo go wena ene wa ba bona gore batswadi ba gago ba mo leveleng e nngwe ya bophelo ye e leng gore ba tlhoka thuso ka bona jwale lena ge le swantse le ba thushe le sa ba okeletša mathata potšišo ke gore ge motho a šalela go fa thipare swara mo o sa tsebe gore na o itšere kae o e swere ka mabaka a mafe wena o tla re o sa e swere go a diragala eng le tlo tsena ka gare ga mathata ene a e leng gore ga se mathata a beng a swanetše a wele lena le tlo tšeeletša batho mathata ene ntwa mathomo meriri ya gago ba fana se ya ngwana sekolo meriri ya gago ba fana se ya ngwana sekolo e ba le meriri ya bana e tsamaišane le age ya gago e tsamaišane le dithuto tša gago and then ka gare ga 4 years e go šaletšeng gore o fetše ba fana bolaiša ke sekolo pelo ka gore go ya ka mokgo o šetšeng o tsene tseleng ye nngwe ya bophelo bo bo rileng e se kgale o tla kgoga e se kgale o tla nwa jwala ene ge o ka be wa thoma wa tsena mo bophelong bowe batswadi ba ba gago ba o ka se tlo sa ba theeletša ene go o sa theeletše bona then o thomile go dia phošo e kgolo mo lefaseng tsena sekolo bafana tsena sekolo wa bona batswadi ba gago ga ba sa ne maatla a go dira dilo tše dintšhi mo bophelong go ra gore ba emetše gore lena jwale ka bana ba bona le ba tšeeletše jwale putšo ke gore na o ba tšeeletša jwang šetše o swara dithipa o ba tšeeletša jwang o sa le o monnyane so šetše o ya di-police station o e ya go te tlhalosa o ka se ka police station o sa le o monnyane so o tlo te tsentša bophelo ene go tsena sekolo ga o diele batswadi favor wa titirela o te kagela bokamoso ba gago wena mara ge wena o nyaka go nagana gore o šetše o godile mo e leng gore o ka dianto nngwe le nngwe ye e leng gore e nyaka ko wena go ba kgotsofatša wena batswadi ba ba tlo robala ba wa tle wa lebana le bophelo wa tla tseba rena bophelo ke eng wa tla re o lebelela morago wa kry-a bomorago ba gago bo le kgole bopele ba gago bo le kgole then wa thoma go te bona gore o stakile mo bophelong tsena sekolo bafana ge ditšhomi di dira dilo tše di tšoleng tseleng tše batswadi ba gago di sa kgatlhegeng ditšhomi wa di tlogela wa nyaka tšhomi tše msa ge ditšhomi tšela le tšona di tshwana le tšela wa di tlogela le tšona go ne maphelo ana mangaka se go išitše felo bafana le ge o ka rata wa dira eng kapa wa dira eng ene bophelo wa tekagela ene bophelo bo kgona ke buka a gore nto nngwe ye kgonang bophelo ntle le sekolo a e gona tsena sekolo bafana o tekagele bophelo o tlo kgone go thuša batswadi ba gago mo bophelong moroka ke nagana gore nna ke gabotse ke wetše ke sa tsebeng ka moo go wena ka fao yeah ke ya ka moswane ya labohlano ka re ke ya tleliniking fela ke tse gore ke tlo swara nako ye le e bolelang o ya tleliniking a kere ke tšatši la ka la date ya go tšea treatment ka moswane no o a ya go fetša wa tla wa re bona kana kwa go roba style ya ke tla go bolelela le bona ntate Malefo ke yena mosepediši wa line ka kua ke yena a lokišang ditaba tša ka kua o tla go lokišetša wena o seke wa tshediša letšatši la gago la go ya tleliniking tsamaya ya ke nagana gore e eme gabotse ya e eme gabotse so re tla bona gore is forever grateful for your loyal support. We are where we are because of you. MCRS says thank you and encourages you to
Ay, 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 ulapende su, kile mapulaning, kiling waka, kiling fralo, wamalo, mani kwa la pena watwali waka, ile mabubi, ile mashuba shuba. Kimonika nyana yela manka nyani ayana boy la pale suke marupi Doctor Gospel I'm so mutachi back unlimited la moral for we man Yellow antena, chesa mando banya, jale kanda ngai lot, and your lip flood fest. Ukula silo sam sandilo, lili witen ngai, atem swawaka, tivel ngala palaka, manu tiril beti ngale, kalishawa, arela palaka, kimarfe kimashuba shuba. Ijwale kanaga yorile pule nakikalelo masajbata leta jwala aka Sunday mankakanyane anonyane ya banoi na wena o be o ile kae a bošegong a ba maloba mankakanyane anonyane ya baloi wena o be o ile kae a bošegong a ba maloba motheletši wa mmutse community radio gona fa le go 96.3 IFM metsotso ke seswai fela go itšwela go ere a ya lesomete ke gore 8 minutes after the hour 11 o'clock a re ya leboga a go mege ka bona ke gona o bula selemo sa go sa mmamorrato a re ya go dumediša ebile re ya go amogela ge e ka ba e sa le dutse gona fa go 96.3 FM ka nnete ro re ke noemelela ka maoto ka emiša letsogo la ka la go ja ka re tanke ga te tanke ga bedi tanke ga raro re ya leboga moroka šibale ba go rogile ba lapa a la bobedi a ke tse gore mohlomongwe go na le se o ka ratago go se rola pele re ka ya ka kua go bona e fela nnete ko gore swantse o no ba tamiša o ba amogele semmušo pele ba ka tle ba re tamiša ba te tsebiša rena ke bona bomang ba tswa kae ba re swaretšeng ka baka la re ge e le ditaba tsona re di emetše moroka a ke leboge ntate maobane ba fihlile ke bona o ka re kgoro e atile ntle le go tšea nako e telele magešo re a le amogela ke ba gamang ke wa ga Mokwena ke ba Mokwena le tswa kae gae ba ga ka Mokwena Louffontein. ka Louffontein mama ke mang wa ga Mokwena Nna ke nna Rosina Mokwena. le tsamaya le mang ka mo ke mang ke di bone Mokwena ke mang ka mo Kgolane Mokwena. mang Kgolane Mokwena. Kgolane ke letse Mokwena ke letso Mokwena abuti ke Thabang. Thabang ya o ka re dulela mo abuti Thabang ba tle ba kgone go go bitša gabotse ge di šetše di go nyaka alright ba ga Mokwena ke bao malome ka kapa
re a leboga batho ba ga Mokwena melao ya ka mo radiong ka mo re kgopela re difounu di beng silent sa bobedi re kgopela gore re seke ra bitša maina a dingaka baporofeta dikereke ka maina ge e ka ba go ile go a diragala gore le eng kerekeng moporofeteng ngakeng a eno ba ngaka tsoko moporofeta tsoko kereke tsoko se sengwe gape re kgopela gore batho ba arabe diputšo tše re ba butšang tšona potšišo e se ka re ge e tšwelela wa nyaka gore hlalosetša o re arabe ka mokgwa e le gore putšo e tla be butšwa ka gona se sengwe gape a re hlompheng polelo re e apešeng ba gešo go ne le mantšu a mangwe radio ga e a dumelele go swana le bo mahlapa le mantšu a e leng gore go ne le tšole lengwe wa lekwa le wena gore manna go no re o no le tšeo no le re pa wa e tla ba bošaedi bo bogolo kudu se sengwe ba gešo ge go ka diragala gore re tekere re swanetše re ngangišaneng ga re tsenane ka ganong o no emiša letsogo re tlo be re go lebeletše ra go šupa ra go fa sebaka se sengwe gape sa mafelelo re kgopela nnete fela tafoleng e ka be e segiša e ka be e ješa dihlong e ka be e le bohloko e ka be e di a jwang se se leng gona ke gore nnete ke yona e nyakegang godimo ga tafola gore e kgone go kwega gabotse re a leboga magorena ka fawe re tlo bapala setsopolwana fa ke moka ge re fetša go bapala setsopolwana se ge o ka no kwa sekgomotše o nape gore fegolele se borala ka baka la gore ge e le mampia ona re tlo ga re lapile melala maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le seyalemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši aga aziše nna ke tlile mo pitšeng tše kgolo ke tlo kgopela thušo gore ntate Moremi le ntate Kakapa ba re thuše gore mme a boele ka gage ka gore mme bontšhitše ke bana ba ka kua ga gage bana ba nna le bona a be re phela gabotse bana ba ba mmago bona go ba reketše stene le nna ka rekela mme stene banyanna ba ka babedi ga bona be ba rekile ditene go itse go a riagala gore bana ba le mmago bona ba rekiše stene ba re ba ile o dula Loscopo potšišwe ke itseng ka ba botšiša yona e tee ke botšiše monyanna ke kare na ge o re o dula kua ga o gaopole gore ka leng la matšatši o ka tle wa tle wa dula mona ga wa sa ngantšeela tlhogong o te tshepeletše itse ga ba le kua mmerekong wa bona Loscopo eo go a riega gore mogalabi wa gage a hwetše transfer ya mmereko gore o tlo bereka mo Mmabololo kana bjale o swantše a tle mono ga a sa ne madulo ga a fihla mola go khosa gore nna ke be ke te tšhumela ka mo Pitori ke ge ngwana ke first born a ka mphounela a re mama ka re mola ntlong ya gago ya RTP ga go dule motho go jwang o tšee mnyanna gago mofake ka molana ka re nna go be go nne mo ke dulang bankadimile ka nnete go bile bjalo ka ra wa mmotša tsene ba dutše ka mola ntlong ya ka ya RTP nakwanyane telele mo e leng gore go fihlela ge mnyanna ke a tlo swara ke mathatana a gage ke mokana fokolanyana ge ntše a fokolanyana ke ge ke tlo tlogela mmereko kua Pitori go tlogeleng ga ka le gona go a diagala gore ba mpotse ba re mnyanna ke wa nyalwa o nyalwa gona mo ntlong ya ka ya RTP a sanga ke e ba le bothata ke je ka rawa go lokile ka re ga ba mpotse o nyetswe ka menyalo ya bona wa ke ge ba tlo amoga mme magadi ao ba mo amogile mme lona tšatši leo a sanga mme a swara a robala le tšhelete eo o amogile ke ngwane a leng gaufi gaka le sesi ya gage e a robetšeng ba mo gamile mara nna ke kwele ka ge ba mpotsa ba re mmago ba mo amogile magadi ao ka le latelang ke founela ke first born yaka ke mmotsišitše ka re ao ba re ya nto bohloko ka mokgo ba amoga mme magadi ana ba tseba gore ntho eo ga ya loka le godimo nna a wa e feletše ka ana mokgoo jwale potšiši ntho e tlile ke itlišitše mo pitšeng tše kgolo gore le nthuše ntate Moremi bana ba itše go rekiša tenesa o bona ba dutše ka mo go nna jwale ba phegola nna jwale ke kwa ke founelwa ga masepala ba re ke tle ga masepala bana ba bangwadišitše ntlo ela ya ka ya RTP ba re ba bangwalolle le ena ka re nna ke ne ntlo tše pedi ke kitimile ka ga masepala ke sa go tsebe ke tšo go tseba ka bana ba bona ba le mo gaufi gaka ge ke fitlha ga masepala ka nyaka motho a beng a mphounela ka re o mpoditše leina a wa bantaetša ofisi ya gage ge ke tsena ka mola jwale ge re ntše re fapana ka mola nna le ena re tlaletšana mašata a re ke a bangwalolela ke re o bangwalolela bjang go tla ntate o mongwe rago tšea pase ya mme o tie mo o bone gore e tla ntšha ntlo tše pedi na o itše ga a tia mola go a tšwa ntlo e one kana ke e go dulang bana ba ke itše ge ke fihla nna ka gore ke tletše ke pelo ka e ka nyaka mme o mongwe ke no emiša mme o mongwe mo lapateng ka re ke kgopela gore mphegeletše ke nyako ya ke ntšha bana ba le ka kua ntlong ya ka ke ba botse gore wene wa e reka ba bone ke tsena le mme o ka koloi ge ke fihle mo go bona ka re bana ba ka ke lefa kgwedi tše tharo ntlo ye ke e rekišeditše mmeo aowa ka nnete a sanka ba gana bana bakhwe
a sang a ebile ba dula le kgwedi tseo tse tharo ba ije bana ba tswa ba sepela ke ga ke tlo thotha ka kua go ela nna ntlo bale ke tla ka mo go e leng yaka bana ba sokotse mola RTP ba kgopela madulo ngwane ya ka firstborn ya ka a boa gape go nna a re mama go jwang re tšee bana ba ba dule le mmago ka kua tlase ka re mmago o dula nnoši ka re bana ba ka mokgo ba re ileng nna ka gona gore a re ba ka setle ba ria mme ka mokgo ke itse ge ke ya go mme ke re ko ba kgopelela mme a re mahlako bana ba dilo ntia ke itse ka re mme ka re gona mo ebile ga ke sa šoma wa mpona ke se bereka Pitori ke gona mo ba tla go tia wa re tla fela re tla re tlo le bona ke maketse ge ke tlo founelwa nna jwale ke founela ke shosholo ke nka se bolele ka leina a mpotsa gore tla ke date e so tla ka mono ga geno re tlo riela mmago ntlo ke itse ge ke fihla ka kua nto itseng ya nkgagabatša ya mmakatša ke hweditše dikoloi tše ka tša batho ba molao bo ke bona bao ka re nka se ba hlatholle ka mainane ke itse ge ke makala koloi tše gore ao jwale gane ge ba tlo agela mokgekolo go tla le koloi tše tša molao tše ntšhi ka mokgo ke sa maketše shosholo ke la ke ga ema mola founa go atla veneng o gape tšhweu e tletše bomme ba bangwe ba apere dikhipa tše orange ba swere masuelo go a suelwa bjale go suelwa mola ga mme a kere bjale go thabilwe re tšeiwa dinepe re batametšwa gona molahleng ga dikoloi kana mme o dutse godimo a wheelchair and gore a dule godimo a wheelchair ke ka baka la bana ba mme o ba sepela ka maoto a gage bjale a wa ga ba fetša re tšea dinepe tšela koloi ye one e tswile ba mmušo ya toropong ya rekela mme tša go ja wa mo rekela le dikobo wa mo rekela le dieta e te ya tswa ya mo nyakela dikgong ga ke tlo kgetha gore ke tšee wena mmamogolo ke go iše Nigeria ke tšee bana ba ke ba iše Ethiopia ke šie mokgekolo mo ka re le sokodiša mokgekolo ke mantšu a kgoši ao a re mo ga ke sa nyako le bona ke fetša ka goreng ka gore mobu kwaka stene ke sa mokgekolo bana ba re itse ga re fihla mo re boela mo ka rena ke te tshwaretse matogonyana mola ke dula le mme mo gaka a kitima a ya maphodiseng a ya bula protection order ke no bona a etla le maphodisa ke sa dutse mola le mokibelo ka re mokibelo mo re theogelang mo re berekang a re bereke a fihla le protection ola ba re ke saene ke re ke hlatollela maphodisa le barao rena re nyako o tseba mama rena re tlišitše gore o saene ntane ge o sa saene gore a gore re a go rwala ka nnete ke ge ke saena gore ba re ka kua ga mme ga ke nyakege ka mo gae go hlaga mahu ntate ka kapa le ntate moremi mahu a hlaga mo ke tlo gapeletša gore modimo o tla ntshwarela le monyanna ke a robetšeng ke kgopela gore a ntshwarele mo a robetšeng ge e le gore wa nkwa ke a tseba gore wa nkwa monyanna ke le ngwane a le mohleng gaka le e mongwe wa gabo o robetše se se ya gage ke bana ba ile gore ba tšere nna be ke tseba gore ba dula le mme ka mola mara ba diile gore ba game mme ba tšee tšhalete ya gage yona yeo ya magadi ao le ola wa mafelelo ke sa mošupeng ba itse ga ba nyalwa ba babedi ba re nna ko ba phasetša seolong ke ba botšišitše bana ba ka rao seolong mmago lena le ka malaong e ya kgonagalana ba rawang a ke re tswang go yona e re se ke raya ka kua ba tlo tšea dilo tšeo ba re reye seolong ke ile le yena seolong wa go robala ausi ao ga re fihla kua seolong re boletše nna mantšu a ka ke a boletšeng ke butše mo go mnyanna ke ka mmitša ka leina la gago ka re ngwana ka bana ba gaušiba ba o ntšhetšwa magadi le kgono jale o se ka makala ga a re ko tle mo seolong a wa go lokile be ba ntšhetša magadi ka ngwago tee ba latelana re itse ga ke iša mola le yena mo diolong moo ga re fihla kua re timeletše ke o lojela o letsela a sang a di bonala ke ba boditše bana ba ka re le a bona gore nto re dirang gore a re badimo a ba e amogele mara wa le go a phatlalala e nonno re mo motlhareng le e bolele ka nnete ke ga re ya mola motlhare re bolela ga re fetša mola diolo tšela di a nyarela ga re fetša sepela go no re ditšhidi re a di bona diolo re sepetse le gona re ile moo bana ba magadi a bona a re a llele shosholo ke o boletše gabotse a re ge ba fetša ba ntšhetša magadi ba mphe tšhelete ko ba rekela stene ba re ga ba tlo agela mokgekolwe le bona ba ba agele ka re ke ditšhuana ke bana ba ditšhuana bana ba go a ba song ba file gore ga ba fetša ka re be ke biditše abuti yake ka mo taflokopo ka mmabitse ke re a tla amogele mašeleng a bana ba nna ke a ba boifa ka nnete abuti o tlile o amogetše ga a fetša ba re le abuti ba re tliša abuti o ba neetše ba hlokofala ela gore a se ka hlokofala o ke nyaka go mo šupela gaufi ke mmiditše ngwane ka mmiletše ka mokgone ka re wa bona bana ba ka moka ba sepela ge ba fetše o ja magadia ke kgopela gore ya gago o intšhe moe ore o sa tšee 100 ranta wa fa abuti malome ya go a lefegeleditše mamone ga le ya lenyalong ngwane o itse ga mphetola a re aowa ke tla bona re ke dia buang nna mara ya ka tšhalete e ntšha le morago mamone
ka nnete ke re tša abuti ka ra abuti we tša tšhelete o namele le bona taxi ga e ya Mamone o ri o ba fa yona kua Mamone ngwane o rile phošo ke yena ke tlo go mo šupa ka leina le kgono ka re o bolaile ngwanake ke re bakeng sa gore a fe malome 100 ranta o tšea 1000 o fa ngwanake go ra re ngwana yo a ka robetseng o ja magadi a ngwano lebaka la gore a mo fe 1000 ngwane o ba mo hlokomela ngwana ene ngwane ya beng a mo hlokomela o thomile a hlokomela ke nna gore ke tle ke tsebe gore mme o le o ba mo teile ke boditše ke ngwane ene gore a mpotše šošolo ke ba se ka bolela ba se ka mpotša ba botša le mme a re ba se ka mpotša le se ka botša morodi ga a fitlha mara nna ka bona ka koloi tša mmušo gore ba ka se re ba agela mokgekolo go atla koloi tša mmušo ngwane ke mmeditše gabotse ka re be ke mo hlokomelela lesea la gage a na le lesea ka re mo go wena ka re ngwanaka ke kgopela o mpotše nnete fela le teile jwang mme ngwane o mpoditše a re ke mo teile ka moka tlelapa o a motia ka mo ka re le motielang a re mme o ba re utswiša ka re ena jwa le rile jwang ngwane a rawa nna ke ile mola ka fihla ka gore o ba le mmerekong sesia ke fihlile mo pele ga mme ka re ke kgopela tshwarelo ke kgopelela le bana bešo ke o e kgopetse tshwarelo ka ra wa ngwaraka o rile phošo nka boile mola toropong wa fihla wa re ditukwana tše petšanyana ka mola o ba tlo thaba mokgekolo wa tsa gore mokgekolo o thabiša ke lefela ke ge ke tlo thoma jwa le bana ba thoma go na le ba bangwe ba babedi ga ba tla mme o na le badimo o hlabile ko o mongwe nka se mmitše ka leina ke monyanna ke ngwana ausiago o itse ga mohlaba ka phate mo ke mmerekong ke reketse mme phone ke a mo founela mme o ntšha dikeledi a mme wa lla mo phone goreng o ra wa se mamang o ntlhabile ka phata ke itse ka napa ka ya maphodiseng ka tla le maphodisa a re fihla ba lebelela mokgekolo mo ka nnete ba bona gore ba mohlabile jwale ba banyaka bana ba napile ba ria protection order ya ka e tšo gagola ke motseta o a tsamaišanang le bana ba ke sa tsebe gore ga e gagotse nna be ke swantše ke ye ke moswariše protection order e fihle ya ntšha bana ba gona ka mo lapeng le ba dutšeng ba e ba ba beago gong kwa thokwela ke ge bana ba e tla ka polane ba tšea phone tša ka ba e fa motseta e mongwe gore a mphounele o mphounetše motseta a re ke kgopela re o tle ka mo kgorong le mokgekolo ka moswane ke nape ke hire koloi ka re mme botsamaya ka wheelchair ke bitše mosadi mongwe gona mo nixtolo ke bitše abuti ake ka mabitsi ka re be ke nyaka nto e se ka ba ya ka e nnoši ke re abuti tlang re namele koloi ela re sepetse nna ke tseba ga re tle ka kgorong ke re daga maleswena yo le tla ntshwarela ke re daga ntate o mongwe gona ke ye ke motlwaetšeng ga ke fihla kwa ke tsenela ga gage ke re ao ke kwa ba re tle ka kgorong o re aowa mo gaka ke re phone šeditše dimphounetšeng ntate o la o tšea phone tšela o ra wa re di founela o na le airtime ke re ra di founela ga re di founela ke motseta o wa ba o ra wa ke ka kua wa go tseba ke ra ko go tsebe mama ka o re wa go tseba ka re be re dula mo gona mola thukola mana re napile ra sepela ka venela ke rena bana ga re fihla kua re hweditše ena bana ba o ba sona re hweditše mogolo ao le o mongwe ra fihla ntatola wa motseta ntho ya irileng o no re ga a fihla fela re fetše o ngwala ba re ke ngwala ka re ngwadiša maina ka moka le difounu ga re fetša ke mokanana pila raga e ka e protection order e o tšo go e riela bana bale nna ke re mohlomong ya ko e bona ke a intšha ka re vele be ke sepetse le yona ke a intšha ke a monea ke a e o no re mo a itlertle ra re mo re bereka ka semošate mo a re bereke ka maphodisa o swantše pele o ria dilo tše ka moka o tle mo bana ba le ka moswa re tlo ba buša ba tla ka mo ke ga ba tlo buša bana ba e tla ka mo jwale bana ba tlo tia mme go feta go na le ngwana o taile mme o bone ke monyannake ga tia mme a fologa kua mošareng ba moswara ba motia ba ronya kore mmamogolo ago a fihla mo a tšhaiša wa tla re tie gore ba tie mme ba bona ka ba bagolo ba o gona e mong le bona wa gabo ba wa mafelelo wa mošimanyana le ena o taile mme nna ke se gona ke le mmerekong mme ke gona mpotša maloba gore le yena e o nteile a gone ngwane a seng a modimo alright ke go kwele koko a re fe sesi chance le bona ba kgone go topolelela ke a leboga ke a leboga ee go ya ka nna ke a mokgo ke tlong go bolela be ke kgopela gore ge lena ka mahlo a lena le a bona a se nnete ya taba e feletšeng ene be ke rata gore ka boripana re se ka senya nako kane ge nka di thoma from modung re ka se fetse le kgono re tlo tlhoka mora robala ka mo ra be ra tsoga re le ka moo
jwale ka boripa ke le ngwana ye mmamogolo e bolelang mo a e gona se ke ratang go le botsa ke gore rena motswadi wa rena o rekisitse stene sa gage a se rekisa ka lebaka lang ka sesi yage be re dula mo be re dulang gona go na le a re keng metsi bo go na le metsi go nyeuma metsi and ke ka tlase ga diphoulo re titulela moo go se ne motlhagase go se ne selebe re titulela moo a bereka Kimpai na sa bereke magweng a bereka Kimpai a re a bereka ka Kimpai a lata ngwana mmaka a re ngwana ge se ka di mo le tshwenya ke dinoga le tshwenya ke metsi go ka ba jwang ka ntlo tse rena tere a re diphiri dingwa di shitšeng ya gago e feige nna ya ka e tswile ene go sane mo banka di mmeng gona ko tswa ke lena le tswele dutse ka kua ka mokgoba kwaneng ka gona le bana ba motho re dutse mmamogolo o re ntšhitše mma go rena o itse go robala o re ntšhitše pula enwa re rwele hlogong re rwele ka moka le bana be re le bana mare be re bona ntongwe le nngwe re tswile re ketima re sa tsebe gore re le bakae re a kae ra no topa ke motho strateng a re aowa tlang tla le duleng ka mo le tla renta re dutse ka mola ga mosele ke a gola 2 months re renta yena mmamogolo le kokwa ka ba buile ba tekuka kokwa ka arena ga a robale o tshwenya ke badimo bana ba tlaišega bana ba ditšhuana ba tlaišega yena a sa phela rena a re bueng ka lapeng re tlatle re petagana le ena ka lapeng a wa go hlokile molato re boetse ka lapeng ra bua le mokgekolo bile se sa ka ena a seng ka bua ka lapeng a re a wa nna ka lapeng a ke buele a go bueleng lena ba bannyane re boetse ka lapeng re rutile mokgekolo go se ne bothata mmamogolo le morwedi a ge ka mokgwa e tlhalositseng gore ne a golla mmage na a golla ke ena sa ba mogola sa ba sa rekele mokgekolo selo re reka re rekane ke koko a rena nna re ne bothata felo re ija le mokgekolo go se ne bothata mmamogolo o ganne gore social worker ya tla ka lapeng e fihla social worker ya bea taba ya raga ka ne mokgekolo ka modula le bana se ditlogolo di gona bana ba morwedi ya go ba seneng batswadi ke kgopela gore o dule le bona wena sa gago ka pay o tlantšha yang ya go reka bupi 80 ya bupi wa patela di society bana bona ba reka dishiba le dishepi a re senya mmaka ke a sepela le mmaka a go sente gore a sepele mmaka a re go sepela le mmaka le ke bona o ka re ke phoso mmamogolo a dirang a tloga ka lapeng la gage mo a dulang gona a bua ka lapeng ka kwa a tla dula le rena le mokgekolo mmamogolo re hlokile boroko ke le botsa gore ke le botsa so taswa ke re a kenya go di thoma go tswa modumo ke na bana ba itse ba fetsa beke ba dula police station ka lebaka la mmamogolo re sene bophelo re sene selo bana ba fetsa beke ka moka ba sa ye sekolong re le police station re itse go ba police station re no tenyakela molala ene mo go putlang metsi ra fihla ra tepea re itse ra fihla kwa re tepele re wetse ke ba tseta ba ka mošate ba re lena go riega mmo ra thoma ra tlhalosa ra bataba tsa rena 1 2 3 1 2 3 ba re aga jwale mo a go nyakege batho ene ge ile so o ka e mmamogolo ra ba mmamogolo gona ka standing sa mokgekolo ba re aowa ye ya lena so e re rengwa leng lengwe le re lisa ka mošate re tlo gatlhana kgorong re gatlhane kgorong a wa re gatlhana kgorong gwa dikwa gorong re le ka mošate a re fitla ka mošate go tso direile le go bane mokgekolo ka kwa standing sela a dulang ba senke a spatela mokgekolo ba re dula go gong ba re ke mmanapiane ke mo stene ba se rekileng gona mokgekolo a re a tloga ka kwa mmanapiane a etla mo Mshongobile lo Fontaine a re yena o replaceitse stene sa ka mmanapiane a se patele o replace sela a se tlogetšeng ditse taba je ge di tswa fihla ko ba kera gore wa mokgekolo mo ga pa senke o patela go senke o patela jwale mmamogolo yena o reng a tlaiša bana a ne ka mo yena a dulang a sa tlogele wena mokgekolo le bana na ka mošate ba re aowa gona lena bana go ka ba jwang le pateleng stene se le duleng le mokgekolo ka stene ra rena ebile a rene bothafelo ka nbe re dula le mokgekolo a sanke ra baka le mokgekolo a senke ra re ya selo ba re aga re patetse stene ba ra go patelang stene le mmamogolo nna se ke se nyakang gone jwatše se ke se tletse mo reding ke se gopelang gore le ge ke tswa ka mojakola mmamogolo a nke a re botse sebakwa gore o bakang le rena re le ditšhuana re le bana mola sente gore ebe yena a re thekgang ebe yena re lelang go yena gomme tse re ditšhuana nna re di tlhokometse ka tšhelete tsa rena tsa disasa le ge re fela re dipere ka dipasa mokgekolo o se la thoma gola sasa a re tsebele ka ba letswai la 5 ranta la go tswa go yena mara re bana gone jwatse re bana re so ge ke bolela so nna ke nna mogolo ka lapeng bana ba tshepile nna ka lapeng ke nna ke diang se sengwe se sengwe mara mmamogolo a re fe boroko jale ka kgopelo ka ke kgopela gore ge re tswa mo monyako
ke tsebe le kgone gore sebakwa se mmamogolo a se bakwang le rena ke eng ke fetsa ke rialo. Alright, re a leboga kgaitsedi yaka ba boletše tše ba di boletšeng o bo ba theditše o ba kwele o tlalletša kae o dumelana le eng o ganana le eng? hai nna ke tsebe nna ga botse dilo tše di ka moka di tlhagilego nna e ke se gona nna be ke teperekela ye ya bana ba re go ba bethile mokgekolo ke be ke tla ka mokgekolo ke re ko mmone ke tswa mmerekong nna ke kwa mokgoši ke sa tsena gating ke a ema hao mokgekolo o llelang ke ka morago ka morago a ntlo se gone mohlare ke namile ke a ketima ke a potelela ke re ke kry-a bana ba ke re ao le riang mokgekolo lena ke re mme goreng gore ba ntia ke re le seka tia mme ba re ara motia namile o mongwe gore o taile ko wene namile ke ya ka mola ntlong ke hwetša o a latela go goba ke ngwana ga ba ke tsebe ke a mmetše ke re tla ka mo montle o tlo mpontšhe mohlolo o a tlo gore ke eng ke re gape nna ke kry-a mme wa lla gana o mongwe kwena o re a ona ke mokwe ke robetše ke re go mongwano ba re o teile mme namile wa gana o le mongwe wa bolela gore o mo teile ka tlapa tše pedi namile o swara ngwana wa motia ke re o se ka motia e tla o tlo botse go mma go bona ba tšhaiša gore ngwane o rile solosolo nna a ke nyaka gore motia ka moswane di tlo gore a di phetoga ba re ke nna ke tšo motia ande le nna nka se motia a se ngwanaka selong bona ka mokgwa le ba direlego ka gona ke ba bone mara wena leta le bo mama bona ba fitlha o ba botse ke fetša gana wena le nna taba tše kgwe mamogolo a di bolelang di a ntlaba mamogolo nna re tse gore o re bakišang tabe ya stene e tsene ke maphodisa e tsene ke ma-social worker e tsene le ba ka mošate ge e thoma taba e fela ge re ile ma-social workeng ge e fela ke ma-social worker o a boela o roga social worker lela ge e fetša ke maphodisa o a boela o roga maphodisa le a boe a ye ka mošate a ya roga ka mošate nna re tse gore o re bakišang ande go ne ntšule leng le ileng a lentšha a re nyala wa hwa ande kore la ntšhoša ntšuleo tate moremi a thomme gona mathata le ka kwa lapeng ona mathata le ka kwa lapeng a re stene sa mmage a re wa nyala wa hwa e le gore re tšo mmotša gore se sia ka wa mathomo ba tlo montšhetša magadi napila wa a dumelelana le rena a ra wa re tlatla re ba gona jiki go thoma mathata a stene a tla bo a re wa nyala wa hwa se sia ka o nyetše kgwedi tla wa hlokofala mamaka kgwedi tla wa hlokofala morwedi yage kgwedi tla wa hlokofala okay Thabang batamela so o tsena taba ja batho ba mare di ankgakantšha mo adimele kopelwana leo moroka ke kwele ge re tsena ka mo ba re a lebolele maaka mara mmeo o re ngwana bo mara a sure jwang ka re motho lola ke family gape batho ba le ba bona le so ke mmamogolo le mmangwane ba bana ba mara o ga e fa statement o bolela ka ba re a tsebe batho ba ba dulang ka kua ka mmoka ene o re yena ka nako tšeo wa bereka ke maaka taba tšebe ke sa di-entertain mara di a ntšwa fiša a re segiša ka batho o be a le kae e ba le gona o ne maaka a re wa bereka ka nako ditiragalo tše di diragalang tše ntšhi o be a le gona ba le gona and then right mo go ne taba ya pako ya ditene go ne taba ya go tlaiša mokgekolo mo e leng gore mokgekolo o a bethwa mokgekolo o ile a hlabiwa ka sa go hlabiwa ke kwele le manyalo a bo mamone bo kae ke mang le mang ba ba nyetšweng mo go lena o ntšheditšwe magadi okay and then ke ena a hlokofetšeng and then wena next gane ntšhelete ba reng e filwe ngwana wa mmamogolo ke o re ya mmaka yao o ke ena a fileng ngwana ga go tšhelete ya magadi okay and then a re fetišaneng mo ka mo le dulang ka gona gone jwale lena le le ditšhiwana ke ka gamang
ke ka ga ke ka ga mokgekolo ka ga bommago lena a le ne ga bolena ene ge ba nyako dira mediro ba riela gona ka kua gona ga mokgekolo ga ke re ke ka ga bo bona and then lena wa le sabe le ga bolena ka gore ke kuša gore go gola ga lena le maikarabelo a leneng le ona go njwa le mohlomong le ka tekerela le ka direla mma lena stere la go dula ka ga bolena and then ka kua ya ba ka ga kokwa lena ya ba ka ga mang le mang bana ba lapa lela ba kgona go tla ka nako ba nyakang go tla ba kgona go dira tse ba di dirang le lena ge lene le tše swantšeng di letliša ka ga kokwa lena tša letliša nko re fetole kuo a re ne bothata felo mo bothata ke gore ntate ka kapa a ke re gone jale ka kwa ga mokgekolo a ke re o nkweng ka go mo kwa ga mokgekolo ke ga mokgekolo mara setene sela ka mošate re se patetša ke re mara ke ga mokgekolo a ra montšha a ke re ba re yagetse le ntlo RDP gona ka mola mara nna go ya ka nna ka tebelo ke bona gore mmamogolo o ba ka ntlo le RDP a ke re so a re ne bothata le yona mmamogolo yena nkebe a rile ka gobane ka mošate ba mo offarile stene a ke re nkebe itša ge ba mo offera stene ba re stene se a re aowa nna a ke swipeng le bana ba se ong offerang sona kgoši bona a ba ye nna ke šale ka kua le mokgekolo lena a le nyako tepona le ne le ga bolena tšatši le nna re nyako tepona re ne ga borena thwi and then le dirile eng kapa ke magato a mafeng a le a gatileng go bontšha gore ka nnete le nyaka go tepona le ne le ga bolena ka gore mma go lena swantše a bele ka gagage ra tšea magato a mantši bothata ke gore go bereka di-6 months re ka se tsogole ra last ene ka gae go bereka nna ke noši ke bereka 6 months ke a ema re diphisa ka tšhelete a sasa and re ka setse tšhelete le a sasa ba re ro dirang then bana ba tlo jang bana ba tlo aparang ga gone e ka mokgwa re tlong go dira so go ntšwale ge le dula ka ga mokgekolo ke tlo ganelela ka mo go wena thata ne ditlaišo tše go bolelwang ka tšona mo tša go bethwa ga mokgekolo tša go hlabiwa ga mokgekolo wa ditseba a di gona mokgekolo ba dula le nna go tloga ke sa tsena sekolo mokgekolo o sala a nonkgetha ka dula le ena a di gona ditlaišo tšeo mokgekolo la tsele gore mokgekolo ga a godile o swana le lesea ge go tsena o re o ga e tswa o re tše tša gore mokgekolo o ile a bethwa a di gona ge mokgekolo a itše iša le kopelwana le mo mokgekolo ga nkebe a itše a betha ntate ka kapa a ke re ge mokgekolo a bethilwe go tlo ge bana ba ge ba fihlile a ke re maporesentse a bitsiwe maphodisa mmamogolo o re utlile le maphodisa ba lebelela koko mo ba kry-a gore ra se swariwe ba gore awa a e tshwenye le moteile ra e tlogela e le gona so a ne taba o gobetse le mohlabile mara re a le tlogela a gone mo ba re išang gona gore bo re fa discipline a ke re maphodisa a swara motho ge go bulwa case ke a rereša a ke re ke ntho e ke e tlhalosang gore a ke re mmamogolo le mokgekolo ba tlo tepolola gore aowa nna ke tšea matsapa bana ba bangwe go ba ditse ba nrile soloso saka ke tšea matsapa gore ba kgone go hwetša kotlo le mmamogolo le ena o ne e raita gore aowa le nna ke bula case ke mmaka kere ene ba mogo ba le nna ke bula case so mmamogolo ka nako e o e tla le maphodisa ka nnete a bona gore koko ka nnete o hlabilwe ka something go diregileng ba itse ka moswana ntse ke tsamaye ko rea protection order ke ile grobostal ka fihla ka riela bana ba protection order ke e rileng ga o e kwa re maphodisa ba tšere o no ba gana ka nnete maphodisa ba itse ga ba fihla ba lebelela mme mo gore ka nnete o mohlabile phate ya mohlabileng ka yona ebile ba mmotšiša ba re ke ya mokutama ke ya masuela go suela e thogegile ne ntla napile ke mokana barawa ba tšea maphodisa ba ba tšere same time ba ba laiša ka mo diphongong ba re tšeang le di-shaping ka re go na le o mongwe wa mafelelo o nyaretše so le thapo a re ba re nna be ke motlema ka motlhareng maphodisa ba se ka egolwa eo ga ba e bola ba re a ka go tlema mokgekolo weno le moka ke ge maphodisa ba ba tšea ka moswanantse re bone ausi a e tla le koloi ba khukhurela mokhukhu ba kgakgatholola mokhukhu re a sepela ba omana ba ntšha mahlapa re a kae ba sepela ba ne ditšhomi ba eya mo nna re sa go tsebeng ke maketse ge kgolo e tla ke bitša ke motseta a beng a ba bitša ba gore ba mo file difounu a re tle ka kgorong ka mo kgorong ke mo a go ya gagola protection order bana ba boe ba tle ka mo gae mo re bereka ka sekgoši ka semolao ene ge ke nyaka go botša nnete go na le founu e nngwe mo nka go botšang ya abuti yake ke yena ka tlhatsetšantše gore tshepelo ka moka be ke e sepela le yena gore a tle a ntlhatsetše gore ka nnete wena jwale ka mmamogolo jwale ka motswadi ya bana ba ba le mmo
o nyaka mo go bona ke eng ntwe o e ratang le ye o sa e rateng le ye o bonang o kare ge ba ka e change le ka kgona go phedišana ga botse jwale ka family. Ke a leboga kakapa ya mathomo kakapa ngwana ke a sa tswang go robala o nyetšwe ka white wedding bana ba itse ba mo founela ba re tla o ntšhe flaga tša gago ka mo ga gešo ga gona monyanya ngwana ke o itse ga e tla mpotša ka re ba botse ba founele ba botse gore ba dintšhe ka re ba re ka ga o bona ka nnete ba dintšhitše ngwana ke diflaga be di swantše di ntšhiwe ka jwala mara ba dintšhitše ba re ka mo ke ka ga o bona ene o no ba bolela maaka ngwane o itse mo go nna re ke mmotšha gabotse ke re ngwanaka bjala le re ka mo ke ka ga bolena ena mma go le mmoditša re eng a ke re tswang go yona itse re bolele dilo tše ka moka re mmotse nnete ka re nnete yang a re mmotse gore ka mola ebele ka geno ga e sa le ka geno mma gore mo rakile ke ka ga borena. Okay, diflaga tša monyanya di ntšhitše ke mang mo go lena ba botsiše bona ba. Okay, flaga tsela tša monyanya foro gore itse ge re tsoga re hweditše keite e wele flagela e se gona go šetše kote ya gona keite ka moka le terate le tshipe e swereng flagela di tekwišitše a re tse gore e wišitše keng ke ra gore di tekwišitše ka gore a gone motho a di wišitše mo go lena awa nna a re tse go awa forogo ge re tsoga re hweditše e wele mo bedileng gona ntate kakapa a se kore e no ba ke teratanyana re mo a ra e dira se keiti ke no ba teratanyana mane ya go no tšea ke moya go no dira so ba no ba itšere kotanyana ba ithegile mo gating. And then ke mang wa founetseng o a nyetšweng gore a tla tloše diflaga nna ra mo founela o ino rela a re ke ria jwala ba sepedi ke tlo tloša diflaga and then mola ile o tlo tloša diflaga tša tekwela nna re ino hwetša di se gona e wele moroka ene kgopelo bolele ngwe ntate ka kapa e ya gore mokgekolo o teilwe go ne mokhukhu kwa ga ile RDP be go ne ka tse nngwe bošego metlhe re tsena ka ntlong ka tse e tia mokhukhokwe ke no phela ke etswa tšatšileng ke etswa ka siša ke e mesa tšatšeng ka emela mo kgoneng ya mokhukhu e tše isa re ya tia ka e re ka lediga la metlo foro ge re tsoga mokgekolo wa mpitša o re bona gore ke teilwe bjang o ntaetša mo mmeleng bona ke teilwe bona ke re ba le o teilwe keng o re bona ke teilwe nna ke tse gore ke teilwe keng so go ya ka wena ka tsela o e bethileng o bo o betha mokgekolo ke a botsiša ke ra gore wena a ke re o bethile katse and then forogo mokgekolo a go bontšha marokoroko a mmele gore ke bethilwe jwale go ya ka wena go betha katse ela o bo o betha mokgekolo a o le nna ye o intlabile a ntaetša marokoroko mola nna ke teile katse sesi a re be straight o bethile katse bošego mokgekolo forogo a re nko bone mmele wa ka ke bethilwe jwang so kgopolo ya gago e re go wena e re go ra gore ka nakola ke betha katse ke be ke betha mokgekolo thank you moroka kakapa ke kgopela go tsena magagešo mmamogolo o hloka thušo yang ke a leboga ke yona e be ke nyako e re ke bolele nna thušo e ke e tlhokang go nuale ke ya gore mme a e ka gage ka re go nuale o tlo tlhokofala ga ka tlhokofalela ka mola gaka ko ri a buang mara entane e nngwe gape e ntšhošang ka kudu e ke kgopelang thušo ka yona ke kgopela o tlo nthuse ka re ke itse ka ya ngakeng tsoko ga a fitlha mpotša dilo tše e le gore ke a di bona mola gaka ke bona meriti ya bahu ba baka mmago ga robala ka re mme ba mo amogile magadi ke kgopetse mme ka re mme mmago o robetse ka dula ka ntlong ya ka re mme e ya kua ka re ba le ba koloi ba re o tle kua ba go hwetse kua o kgone o mmolelela o mmitša mme o ganne ga mmolelela šo le mola o gona entane e mongwe gape wa bobedi ke boyfriend ya gage ke Steve Pasaba o teile lefestere la RTP yaka la pšhatega la moripamo ke founetse ke monyanake ke le Pitori a mo iša sepetlela a re o feleletse ga e tla kae a tsena ka Groblersdal o boloketse gona ka mola ntlong yaka meriti ela ga e be ke tima so ke lekile go tswalela bati lela ka mo lebe ba tsena ka lona ka ditena ka le tswalela re berekiša lebati ka bula le leng mo gape solwanka ke botšilela mo šiba ba ke tima ka morago e mong ye wa boraro e sa le Steve Pasa gage gape sao o ne sepatše pedi di robaletse ka mo ntlong yaka ke kgopela thušo ka kapa ke tswa kae le kae ema pele kuku ba bane Steve patše pedi le mmago bona ka bararo ga bona šiba le mo gomme bakhu ba bararo wena bošego ga o robale ka bona ke robala ke thaetša pitšeng tše kgolo di be di felelela a re 4 o'clock ya masa ke a robala ke robala le mosegare
ke tšhentšhitše mojako o la mola ene go na le kamore nngwe ka molagaka e tonya jwale ka ice a re robale ka mo go yona mamaka o robala mo mojako ke ka baka le bana ba ba mogata ga ba ya sekolong a duletse go omana ka morela le bana ba ba itšhaba le nna o robala mojako wa kamora e ya ice ka re ka mola gare goa bana le nna ke robetse le mosegare le selemo go fiša ka morela e ya tonya kare ke ka mo bakhu ba be ba dula ka ene bakhu ba ke ba bolelang ka moka a go ne mohu e ba mmeditšeng o mobia ke motswa ka ntle o mongwe go a ka tafolokopo e tloga e le ntate o mogolo jale wo wa tafolokopo ka baka la gore tafolokopo le mmanapiane ga di napedi le kgole le kgole go diregileng gore a bolokelwe ka molane le gagabo ga a bolokelwa ka mone o tlo bolokelwa kua mara yena o be a dula mo a ke re ka molao ke kwiša gore ba swantse ba tle ba mo traiše o tlhokofaletše ka mogagago o tlhokofaletše gona mo tafolokopo mara ka tulo be a dula mo ntlong yaka le mosadi o le mmago bana ba no moriti ya gage ga go nore o ka ba mo a go kgonege a kere ge go swana le ge motho a hirile and then maybe a hlakahlakana a le ko mohirong and then ba motšea bagabo ba motliša gae ba mmuša sepetlele ge a ka tlhokofalela sepetlele kua rumong kua reno ya go tšea dilo tša gage a go ne moya wa gage wo o lenku jale mohu o mongwe wa boraro wa mmonang ke mang jale ke ba bararo 3 meritiše ka moraga le fester ba ya tšhentšhana e diatso bale bana ba ka e mongwe itse ga a bolela re aowa ke nagana gore wa ka tafolokopo ka re ja ratela yaka ka moka e kampeletše ke yena o ikampeletše ga ba be ba dula moo gabotse wena le mehlari zwetšwe mmago bana ba le wena be le ne phedišano e kaone ka kudu mara ke mosotse mo go rekišeng setene wa bo wa mo dumelela gore a dule le banna ba gage ka gagago ke motsere ke motšhabiša bona e moteng ka mmiša ka Pitori o dutse le nna Pitori ke bereka Pitori mmago bana ba se se wa e le kgotsa lena be ba sa kwane then jale mama go ba dutse jwang ka gagage a itle mo mmojiša mama ka gagage ne ba sa kore go tswa ke ntele ke le tlhaloseng gore a ke nyako e thoma from go tswa modung cause nna be re sa le bana a kere mara mama ka gore a tloge a ye ka mo RDP ya mamogolo o tlositse ke ge a kwa mamogolo a re ngwana gešo tsoga ka motlase ga metsi le dinogo ene ka nnete be re tshwana ke dinoga le metsi sese wa tseba re go ka dumella lehloyo goba anger gore di go laole tlhaloganyo o tlo ba le bothata wa tseba re wa ikeresewa ke moroka ne ge re le bana ba motho kapa re le batho fela re kwana nna le wena re tlo kgona go naganelana tša morago ke tša morago wa re reša gare ke tša koo mara go ne le mo e re botšang gore mmamogolo le ngwanabo go be go ne le mo ba kgonang go phedišana gabotse lebaka la ka šele ke moroka sese o bolela gore mmamogolo o boditše ngwana mmage gore ko le dulang gona ke metsing go ira gore o be a sa gahle ke mo ba dutšeng gona that's why a mo tlošitše mola a mtsentša ka RDP number 2 sesi mmagoba o dutše ga mmamogolo potšišo ke gore na o dula jwang ga motho le sa nyakane le sa kwane ene ka nako e mmagoba ke a dula ga mmamogolo e be e le gona fela mo a beng a ka dula gona mo e leng gore o be a gapeletšega go dula le ga motho e leng gore ga ba kwane na ga ke re go njwa le moroka ntho ke nyakang go e bontšha sese ne ke gore le ge batho re kalwa re le bana ba motho mara go ne go ba ka wa ba le problem mo go nna kapa ka ba le problem go wena le ge nka tsamaya ke re mara moroka ga a ntshwara ga botse mo mara go ne le mo e leng gore moroka o ile ya ba o mo kaone bophelong baka ga ka swanela gore ge ke gopola moroka ke mo gopole ka dilo tše dimpe fela taba ya gore bana ge mmamogolo a re ba be ba kwana ba šikinya dihlogo ke nagana gore go šikinyeng dihlogo ga bona ga ba rereše lebaka la gore ke re ga ba rereše moroka nka se dule ka gaga gore sa kwane nna le wena ge re hloyane wa bona ge re sa kwane moroka nka sole ke tlile ga moremi ka dula ga moremi re sa kwane lebaka la gore ke dula ga moremi ke a ke go tsene ganong tate ka baske le ntshwareleng be ba kwana mo ba kwanang gona
jale se ke senyaketse go se tseba ko gore be ba kwa ka mokgwa e tlhalosang gore nna ka mokgwa re se ke nyanthle gore a letsa gore a re ne nnete a kere bona be ba kwana mo ba kwanang gona jale letlhoela mmamogolo le tswa kae godimo ga rena ba se gopi sa mmamogolo se tswa kae mo godimo ga rena a re botsa ka dilo tjang tša motswadi wa rena tše a di rileng le motse wa gago and then lena a le lebelele dilo tše bohlokwa tše le swantše le di lokiše re lebeletše ntwa ye e le go gona ke mmoditše le mosegare o e ke bolela le yena ka foo go nkwešiša so re na le bothata bo bong gape ba gore lapa la mokgekolo šilile le lona a le ne bophelo le nyadišitše batho ba hlokofetše a le lebelele yewe gore re ka e lokiša bjang ga re o ruya ntwaši e gona go ne pako ya Stene le RDP mmamogolo o nyaka gore koko a boele ga gage o hlokomela ke mang mmamogolo mama ga ke motšea ka kua mmanapiane ke motšere le ngwana abuti ake o tlhokofaletše gona mola re dulang ka moka bahu ba gešo be ba bolokelwa ka mola ke diputša rena ko bolokelwa kua go wena ka mola gae ka mo go dulang ba a kere monyanna ke mmago bona le yena o itse go tlhokofala poloko mara kare e be ka kua gae ka re mola ke ga ka kua RTP ka moka abuti ake le yena o tlhokofaletše gona ka mola entana ngwana abuti šole o dula mola Groblersdal ke yena a swantše o ne mosadi ke yena be a swantše a tla dule le mme ka mola o itse ga ntšha lentšu ngwane la re e re ke ba bethe ka ra wa ngwanaka go ba betha bjalo o ya ka ntwa o tlo swarwa ka gore wa ya tronkong alright mmamogolo a re dire so o nyaka ba tšo ka kua ga mokgekolo a kere ba e kae aowa Stene ke tše ntšhi tšona ba ka sega baby le hono o tšo segela ke nna Stene ke tšo mo rekela Stene ka mošate ba mo segetše ngwanake o tšo fa ka ditshipi le hono tše pedi ena o segwana le ba reng ke Thabang o tšo reka Stene le yena moganyaka ba gane ka ditene mola wa reka ba go riela alright o ka ba thuša jwang wena tabeng ya go reka Stene awa nka ba thuša go ba rekela alright taba Stene re e fetša ka gore ba thušeng ba nyake Stene and then le baagele ga gabo bona a kere mmamogolo mmago bana ba o hlokofetše bana ba ba šetše le wena ba le loile ntwa e le leng ka gare ga yona e a ke nyako le botša maaka se taba e botse le sa tlo hlokofalelwa gobane ntwa e le jang a le kgone go fihla go yona le lebeletše taba ya gore go be le ntwa koko ko mogolo none jale nkebe go robetše wena bana ba gago nkebe ba hlokometše ke mmago ba ene o ba ka setšwe ka kua lapeng lela la gago ba tlo re lapa le ke la sese o ile ke le hlokomele mara le kgole le lebelela lena le phedišana bjang le ya mešate le ya maphodiseng mokgekolo ba re o a bethwa ako ke tšhelete a sa le ntlo le motse mokgekolo le yena bana ba ke ba gage ke tlogolo tša gage so ge le ka se lebelele se se riang gore le hlokofale la se lebelele taba ya gore lapa lela la gago le hlatswe la se lebelele taba ya gore bana ba babele ga bo bona le be le phedišano le ka se loke NSS nto malome ka kapa le botjang ke nnete le ka se lokele ke selo solanka le ka gare ga lapa lela why le dutse ka gare ga lapa le batho ba sa nyake le dula ka gare ga lona ene moroka wa tseba re motho o mong le o mong mo bophelong o swanetše a bele ga gabo wa bona baloi before ba hlasela lapa ba tšhela moya wa ntwa pele ntwe ba itsebang ke gore ge batho ba elwa ba ka sokile ba kgonne go dula fase ba lokiša anything so batho ba ki ntwa ya bona ga yeme mathata a bona a tšwela pele mešate lekile ntwa ga yeme maphodisa a lekile ntwa ga yeme di-social worker di lekile ntwa ga yeme gape maubane go ne dilo tše dingwe e re le batho re swantše re te naganele ntle le gore re naganele ke ma-social worker goba maphodisa goba bo moremi se se bereka ga te o reke Stene ene ke go tlatša moroka ne wa bona ke tlatša taba gore motho mongwe le mongwe o swantše a bele ga gabo dipotšišeng lena le le ditlogolo le sene motswadi le dula ga bommago lena le sa dula ga botse
go sa ge go ka tsoga go tlhokofetse lena then bana ba lena ba ya go dula jwang ene bana ba lena a se ka ga kokwa bona ka mola lena ke mo ileng ka kokwa lena e seng bana ba lena then go sa ge ka tsoga wena o tlhokofetse kapa wena o tlhokofetse bana ba lena ba ya go suta ke eng gore ba dule ka molalapeng lela mara ge e le ga kokwa bona ba tlo kgona go dula ka baka la gore ngwana o mollo o mongwe a hlakela ga gabo e ba ntwe e leng gore ke e botse ebile ke e nyakegang and bana ba gešo ke nyaka go no le botsa something ke go boditše wena mosegare ke tloga ke boletse le wena nakonyane teletšanyana ke le ka go mmontšha moroka gore go ne le dilo tše dingwe di hloka wena jwale ka ngaka Mremi ga di hloke ba mošate ka gore mošate o rarolola taba mara ge e ka ba go ne le boloi mošate ga o kgone go lokiša taba ya boloi ge e ka ba mathata a leng ka ga bolena a tliša ke bahu ba hlokofetse motho mongwe ga ba robala gabotse maphodisa a ka se robatše bahu ke mo go tsenang Mremi and then dilo tšeo ka moka ga tsona ge e ka ba ke dilo tše di le hlokišang peace then Mremi ga a tsene a hlole peace nke mešate e khutšeng ka lena nke maphodisa a khutšeng ka lena nke di-social worker di khutšeng ka lena e tswalle moroka ge e ka ba ba boa re tlo e bolela ge e ka ba e fedile nako ga e sa le gona bute ke nyaka ke kgopela gore ba boe ene ge re le boa re le ga e le go bolela taba lena gona mo re itlogetseng re a ema re tlo e bona ka la bobedi a le go bolela le ba mošate a le bolele le maphodisa a le bolele le di-social worker a le bolele le baagišane a lo swara meeting wa family re ya kwana kere because ntwe re inyaka mmo go lena ntwa bana ba motho e kweša bohloko ene batho ge ba ilwa maphelo ga a kgone go tšwela pele maphelo a ema aga a gona bothata maobane nna ke lebogile kudu ke leboga batho ka moka ba ba kgonneng go ka re theeletša ge e le nako e re etile ka pele ke a leboga